U vreme nekrštenih dana pojavljuju se crni demoni koji jašu ljude i bode ih svojim kandžama, terajući ih da idu gore dole po vodi, da ih udave ili da uzaludno lutaju dok se ne oglase prvi petrovi. A te demone Srbi znaju kao karakondžule, dok drugi slovenski narodi ih znaju kao čort ili črt. Čort ili črt jeste značenje da je nešto crno, ali kod Srba naziv karakondžula se dobila pod uticajem turske uprave i grčkog kulturnog uticaja, ali činjenica da su Srbi tabuirali dosta reči koje su imali demonsko ili mračnije značenje. Kara na turskom znači crno, a koncolos na grčkom znači utvara, vampir ili vukodlak. Ovi zimski demoni su poznati skoro svim indoevropskim narodima, ali pod različitim imenima i običajima. Grčka ih zna kao kalakancere, srednja i istočna Evropa zna za Krampusa, dok ostali slovenski narodi ih znaju kao čert ili čort. Nekršteni dani traju od Božića do Bogojavljenja i smatra se da su u to vreme najaktivnije sve nečiste sile, kao i karakondžule. Postoje evropski običaji koji su slični sa našim karakondžulama. Kod nas u vreme Božića ili Nove godine, ili takozvano koledo, imao je običaj da su ljudi u okolini Leskovca u tom periodu, takozvani koledari, terali karakondžule svojim običajima. Ljudi su se maskirali u rogata stvorenja i bili obučeni u ovčju kožu, dok bi u jednoj ruci držali drvenu sablju, a u drugoj drenov štap. Ulazili bi kod ljudi u kuću i udarali bi po kući, skakali, pravili buku i podsmevali bi se osobi koju su nazivali snašom, maskiranog muškarca, i terali bi karakondžule. Te maskirane ljude bi nazivali lesnicima. Karakondžula ili čort može da se poveže sa slovenskim paganskim božanstvom sličnog imena, to jest Černoboga ili Crnoboga, dok lesnici mogu da se povežu sa Volosom ili Velesom, slovenskim paganskim božanstvom šume i pastira. Karakondžulama su se plašila neposlušna deca, ali su ih se i stariji ljudi plašili. Smatralo se da karakondžule seda na stresi iznad ulaznih vrata i ako se neko usudi da izađe napolje preko noći, tokom nekrštenih dana, da će ih karakondžula zajahati i baciti im sač na glavu i terati ka reci, sve dok se ne oglase prvi petlovi. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Zdravo!